nongeye kubasuhuza ndetse mbaye ikaze mwese mukurikirana amakuru mu kiganiro biravugwa. Ni umwanya makuru abagezweho hirya no hino by'umwihariko yibanda ku karere k'ibiyaga bigari. Ngewe nitwa Niyobuhungiro David. Reka mbwe yuko muri aya makuru ndibuze kugaruka ku cyo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabye M23 ndetse na leta ya Kongo. Ndibuze kumva iki yabasabye. No mu yandi makuru nyiri ku mutwe wa M23 ndibuze kubwira yuko hari amakuru avuga yuko M23 ishinjwa gukomeza kuba muri Kibumba mwibanga kandi yaraharekuye. Naho mu yandi makuru ndibuze kugaruka kuri Edouard Nturiye wahamijwe ibyaha bya genocide yapfuye. Ndibuze kumva uwo yariwe. Mu yandi makuru hari amakuru avuga yuko mu karere ka Rubavu abacuruzi b'imyembe bakoze igisa n'imyigaragambyo. Mu yandi makuru ndibuze kugira yuko raporo ya Loni yashinje UPDF gukora ubusa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu yandi makuru akomeje kugaruka hirya no hino ndibuze kujya muri Turkiya ngire yuko perezida w'iki gihugu avuga yuko Ronaldo yicajwe kubera impamvu za politiki. Uribuze kubyumva impamvu yabyo nandi makuru menshi cyane muhawe ikaze. Reka mere ku nkuru ikomeje kugaruka mu Rwanda. Padiri Edouard Nturiye wahamijwe ibyaha bya genocide yapfuye. Padiri Edouard Nturiye waruzwi nka Simba yapfuye kuri uyu wa mbere tariki ya 26 Ukuboza umwaka 2022. Akaba yari umwe mu bihaye Imana bahamijwe uruhare muri genocide yakorewe abatutsi akatirwa gufungwa burundu. Itangazo rya diocese ya Nyundo rivuga ko Padiri Nturiye yaguye mu bitaro bya Kabgayi azize uburwayi. Padiri Nturiye wayoboraga seminari nto ya Nyundo yakatiwe gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya genocide. Mu buhamya irya mukuru Felicien yashyize mu gitabo yise L'Ouragan Aflape Nyundo, amahindu yashegeshe Nyundo, avuga ko yahuye na Padiri Nturiye afite umuhoro akanibuka uburyo yishe akanicisha abatutsi. Mu mwaka wa 2016 hacicikanye amafoto agaragaza Padiri Edouard Nturiye wahamijwe ibyaha bya genocide ahagararanye na Musenyeri Mwumvaneza Anaclet wa diocese ya Nyundo bambaye amakanzu y'abaseserdoti basoma misa muri gereza ya Rubavu. Ni ibintu ibuka itishimiye, hibazwa niba uwahamijwe icyaha cya genocide ari umupadiri yemerewe gusoma misa. Inyandiko y'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Kibuye mu mwaka wa 1996 igaragaza ko Padiri Nturiye yashinjwe kuba ari ku Nyundo muri Mata 1994 yarabaye icyitso cy'ubwicanyi bugamije gutsemba ubwoko bw'abatutsi bwahitanye abantu barenga 60 muri seminari nto ya Nyundo. Yashinjwe kandi kuba ariho hantu yarabaye icyitso cy'ubwicanyi bugambiriwe bwabereye muri seminari nto ya Nyundo. Urukiko rwamuhamije ibyo byaha ahanishwa igihano cy'urupfu, ajurira urukiko rw'ubujurire rwa Ruhengeri rumugira umwere ararekurwa. Inkiko gacaca z'imirenge ya Kimironko na Nyarugunga zatumwe gukorera ku Nyundo zongeye kumuburanisha ahamwa n'ibyaha akatirwa igifungo cya burundu. Mu byo Padiri Nturiye yashinjwe harimo n'uruhare rwe by'umwihariko mu rupfu rwa mugenzi we Padiri Adrien Nzanana. Hari kandi guhunga ikigo yayoboraga agasiga abari bagihungiyemo mu kaga akisangira intera hamwe agakorana nazo. Yasize abahungiye muri seminari avuga ko ngo agiye gushaka icyo kwifubika, aragenda akorana ku mugaragaro n'intera hamwe akaziyobora neza aho abantu benshi bari barundanyijwe, yarangiza agasubirayo bwacya agakomeza akazi ko kuyobora intera hamwe. Abagororwa muri gacaca bashinje Padiri Nturiye kujya mu nama muri Mahoko gucumbika kwa mwarimu Mwambutsa kuva ku itariki 8 Mata 1994 kugeza agiye Inyange gusomera misa intera hamwe buri gitondo. Bamushinje kandi kujya ku Gisenyi mu irimbi ajyanye n'intera hamwe zigiye kwica Musenyeri Karibushi no kwimikwa. Umutwe wa M23 urashinjwa kubeshya icya Semuhanuka ko wavuye muri Kibumba nyamara ngo wongeye kugaruka nyuma yo gukora umuhango kuva muri ako gace ku mugaragaro. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize uyu mutwe watumiye abanyamakuru ushyikiriza ku mugaragaro Kibumba ingabo za EAC zoherejwe kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Nyiragongo ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi wa Kibumba Group
Boniface Kishire yabwiye Actualité Docide ko abaturage bari bahunze bagarutse mu ngo zabo nyuma yo kumva ko M23 yavuye mu gace bakubiswe n'abarwanyi b'uyu mutwe. Ati bamwe mu bagarutse bakubiswe abandi baragenda, ntabwo ingabo za M23 zigeze ziva muri kano gace. Nari Mparejo, nari ndi Ruhunda, nari mpibereye, nabonye bamwe mu barwanyi ba M23. Agace kose karacyafitwe na M23. Nari mari niboneye ibyabaye, naniboneye n'abayobozi ba M23. Umutwe wa M23 wavuze ko wemeye kurekura Kibumba kubera ubushake bwawo bwiza bwo kugarura amahoro, ariko abanyekongo baravuga ko utagiye burundu. Umuyobozi wa societe civile ya Nyiragongo Mambo Kawaya nawe yabwiye iki kinyamakuru ko M23 itigeze iva mu gace ka Kibumba. Ati ntabwo umutwe wa M23 wigeze uva mu gace. Uyu yasabye abaturage kwihangana bagategereza ko M23 iva mu gace, hanyuma anasaba leta kwihutisha imishyikirano vuba n'uyu mutwe nawo ukarekura ibice wafashe muri Rucuru na Nyiragongo. Naho mu yandi makuru, raporo ya Loni yashinje UPDF gukora ubusa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje impungenge ku musaruro w'ibikorwa by'ingabo za Uganda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo kurwanya umutwe wa ADF byiswe Shuja. Mu Gushyingo umwaka wa 2021, Perezida Museveni yemeje ko ingabo za UPDF zijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya n'iza FARDC mu guhangana na ADF. Raporo ya page 236 impuguke za Loni zakoze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekanye ko ahubwo ADF yagize ingufu nyinshi ku buryo umutekano n'ibikorwa by'ubutabazi muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri bitagishoboka, kandi hari ingabo nyinshi zoherejwe yo mu mezi 18 ashize. Iyi raporo igaruka ku ngabo za Uganda, UPDF, FARDC na MONUSCO ziri muri ibyo bice, ariko umutekano ukaba warabuze. Inagaruka kandi ku bitero bya ADF aho kuva muri Mata uyu mwaka uyu mutwe wagabye ibitero byahitanye abasivili 370, hagashimutwa abantu 374 biganjemo abana. Uyu mutwe kandi wasahuye unatwika inzu amagana, usahura ibigo nderabuzima ngo ubone imiti, unagaba ibitero ku basivili mu bice bya Bahema, Boga na Banyari Chabi muri Ituri ndetse no mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Beni. Izi mpuguke za Loni zivuga ko nubwo hari ibikorwa bya UPDF na FARDC, umutwe wa ADF komeje kwagura ibirindiro no kwigarura ibice binini, ukagaba n'ibitero ku basivili bo muri Beni, Kivu y'Amajyepfo no muri Ituri. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier Felix Kuri yavuze ko impuguke za Loni zidafite inshingano zo kwigisha UPDF ukwishyira mu bikorwa ubutumwa bwayo. Yakomeje avuga ko intego nyamukuru y'ibitero bya UPDF kuri ADF yagezweho, kandi abasivili b'Abanyekongo bishimiye ingabo za Uganda. Brigadier Felix Kuri yavuze ko abana babasha kujya kwiga, ibikorwa by'ubukungu nk'ubuhinzi n'ubworozi bikaba bikomeje, kandi insengero zongeye gufungura mu bice byari byarigaruriwe na ADF. Yanavuze kandi ko societe civile ya Kongo yanditse ishima cyane ibyo UPDF yakoze muri ako karere. Naho mu yandi makuru, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabye ko RDC ikwiye gushyikirana na M23. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yongeye gushimangira ko ari ngombwa ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igirana imishyikirano n'umutwe wa M23 kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Museveni yabishimangiye mu cyumweru gishize ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanditsi bakuru ndetse n'abahagarariye ibitangazamakuru bitandukanye muri Uganda. Kuri ubu M23 imaze igihe kirekire yubuye imirwano n'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC, gusa iyo mirwano yarushijeho gufata indi ntera kuva muri Gicurasi uyu mwaka. Museveni yavuze ko kuri ubu mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa habarurwa imitwe yitwaje intwaro isaga 120, imitwe avuga ko yavutse kubera ko muri Kongo nta buyobozi buhari bufite ubushobozi bwo kuyihashya. Perezida wa Uganda yunzemo ko M23 iri muri iyo mitwe myinshi, ibisobanura ko atari yo yonyine kibazo ku Banyekongo nk'uko leta ya Kinshasa imaze igihe ibitangaza. Ati
Kuri M23 ni bamwe mu bagize indi mitwe y'abanyekongo. Hari M23, Mai Mai, Kodeko. Iyi mitwe yose igomba kuganirizwa. Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yateraniye i Rwanda muri Angola mu kwezi gushize yasize M23 isabwe guhagarika imirwano n'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse ikava mu bice byose imaze igihe yarigaruriye. Naho mu yandi makuru, Dr Mukwege yitandukanyije n'umuryango wo mu Bubiligi yarabereye umuyobozi w'icyubahiro. Umuganga wubashywe wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Dr Denis Mukwege yatandukanye n'umuryango yarabereye umuyobozi w'icyubahiro Fight Impunity ufite icyiciro mu Bubiligi mu gihe uri gukorwaho iperereza ku byaha bya ruswa. Uyu muryango urwanya umuco kudahana washinzwe muri Nzeri umwaka 2019 na Pierre Antonio Panzer wahoze ahagarariye Ubutaliyani mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, afatanyije na Eva Kaili wabaye vice president wayo n'umugabo we Francesco Giorgi ndetse na Nicolo Figa Talamanca. Ukimara gushingwa, Panzeri yinjijemo abandi banyamuryango, abanyapolitiki, abahanga n'abafite ijambo rikomeye barimo Dr Mukwege, Bernard Cazeneuve wabaye minisitiri w'intebe w'Ubufaransa, Federica Mogherini uyobora ishuri rikuru rya College of Europe, Dimitri Avramopoulos na Emma Bonino wababaye ba komiseri na Cecilia Wikström wabaye umudepite abagira abagize inama y'ubutegetsi. Panzeri yagize Dr Mukwege umuyobozi w'icyubahiro abishingiye ahanini ku bigwi bye birimo kuba yarahawe amashimwe y'amahoro arimo iryitiriwe Nobel mu mwaka w'2018 n'icya Sakharov mu mwaka w'2014. Nyuma yaho bimenyekanye ko uyu muryango waba warakiriye ruswa yaturutse muri Qatar na Maroc kugira ngo ibi bihugu bijye bigira ijambo rikomeye mu nteko ya EU, Panzeri yahise atabwa muri yombi hamwe n'abandi bane barimo Kayiri na Giorgi. Ubwo ubushinjacyaha bw'Ububiligi bwatangiraga gukora iperereza kuri uyu muryango ufiteyo i Brussels, bamwe mu bari bagize inama y'ubutegetsi barimo Mogherini, Bonino, Avramopoulos, Isabel Santos na Cazeneuve beguye bahita bitandukanya n'uyu muryango. Cazeneuve yabwiye ikinyamakuru cyo mu Bufaransa ko nta n'igiceri yigeze ahabwa nk'umunyamuryango cyangwa ugize inama y'ubutegetsi ya Fight Impunity. Cyo kimwe na Wikström waganiriye na Politico nawe avuga ko nta n'icya yigeze ahabwa cyaba cyaraturutse muri iyi ruswa uyu muryango ukekwaho kwakira. Avramopoulos we yemeye ko yakiriye amayero 60,000 nk'ugize inama y'ubutegetsi bwa Fight Impunity. Wikström yagaragaje kwicuza kuba yaremeye kujya muri uyu muryango no kuba umwe mu bagize inama y'ubutegetsi yawo, ngo Panzeri niwe wabimushishikarije kandi ngo ntiyari kubyanga nyuma yo kubona ko harimo abanyabigwi nka Dr Mukwege. Uyu munyapolitiki ukomoka muri Sweden yasobanuye ko imikorere y'uyu muryango itari myiza kuko kuva yawinjiramo ntabwo Panzeri yigeze atumiza inama y'abagize inama y'ubutegetsi byibuze n'umunsi umwe, ndetse ngo uwawushinze ntacyo yigeze abivugaho. Ati ntiyigeze amamagara, ntiyigeze afata telefone cyangwa ngo anyoherereze email. Kuri wa 26 Ukuboza umwaka 2022 umuryango Panzi Foundation washinzwe na Dr Mukwege watangaje ko uyu muganga nta mafaranga yigeze yakira aturutse muri Fight Impunity kandi ko nta nama yawo n'imwe y'imbona nkubone yigeze yitabira keretse gusa ebyiri zabereye ku ikoranabuhanga. Panzi yasobanuye kandi ko na Dr Mukwege yamaze kwegura ku mwanya w'umuyobozi w'icyubahiro w'inama y'ubutegetsi ya Fight Impunity. Iperereza ryimbitse muri Fight Impunity ryatangiye nyuma yaho abapolisi basatse ingo zirenga 20 tariki ya 9 Ukuboza bagasangamo amayero 1,500,000 ahuzwa n'uyu muryango kwa Kayili hafatiwe ibihumbi 150. Naho mu yandi makuru akomeje kugarukwaho mu karere ka Rubavu, abacuruzi b'imyembe bakoze igisa n'imyigaragambyo. Abacuruzi b'imyembe mu isoko rya Rugerero mu karere ka Rubavu bakoze igisa n'imyigaragambyo banga kujya mu isoko rishya bimuriwemo gucururizayo izi mbuto nyuma y'uko ubuyobozi bubimuye kuko bateza umwanda. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 27 Ukuboza umwaka 2022 mu murenge wa Rugerero ho mu karere ka Rubavu, ubwo imodoka zari zipakiye
zimye mbe zangirwaga kuyipakurura kubera ko ziteza umwanda ukabije. Naho mu yandi makuru, Professor Wajakoya yaburiye abagabo ko bashobora kumera amabere abagore bakamera ubwanwa. Umunyapolitiki wiyamamarije umwanya wa perezida wa Kenya Professor George Wajakoya yaburiye abagabo ko bashobora kumera amabere abagore bakamera ubwanwa mu gihe barya ibiribwa by'ibituburano bizwi nka GMO. Leta ya Kenya iri gutekereza niba ishobora kwemera ko ibi biribwa byinjira mu gihugu mu rwego rwo guhangana n'inzara imaze amezi menshi yibasira abatuye mu bice byinshi ikomoka ku mapfa yateye. Ariko Professor Wajakoya we yatangaje ko adashyigikiye ko ibi biribwa byakwinjira muri Kenya kuko ngo hari abagabo muri Mexico bameze amabere abagore bamera ubwanwa nyuma yo kubirya. Ubwo yaganiraga n'urubyiruko rufite impano zitandukanye mu gace ka Emuhaya kuri uyu wa 26 Kuboza umwaka 2022 nk'uko Citizen Digital yabitangaje, Professor Wajakoya yagize ati ubu muri kubwirwa ibintu bya GMO muri Mexico barabyanze kuko bakoze ubushakashatsi abagabo hafi 500 muri Mexico bameze amabere kubera kurya GMO abagore bamera ubwanwa. Professor Wajakoya yakomeje avuga ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rukuru rwa Kenya rwo kwanga ko ibi biribwa byinjira mu gihugu ati ibintu bya GMO twarabyanze ariko ni mu birya abagore bazamera ubwanwa abagabo bamera amabere. Ibiribwa bya GMO bituruka cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Argentine na Brazil. Leta ya Mexico yafashe icyemezo cyo guhagarika kubihaha gusa bitandukanye n'ibyavuzwe na Professor Wajakoya. Nta bushakashatsi bwigeze bujya hanze bwemeza ko ababirya bagira ibi bibazo. Naho mu yandi makuru, mu gihugu cya Turukiya, perezida w'iki gihugu yatangaje ko Ronaldo yicajwe kubera impamvu za politiki. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yavuze ko Cristiano Ronaldo ashyigikiye Palestine nubwo atarerura mu ruhame ngo abivuge, ikaba ariyo mpamvu atifashishijwe cyane mu gikombe cy'isi giheruka kubera muri Qatar. Erdogan yabivuze agereranya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi ku cyumweru ubwo yari yitabiriye ibikorwa by'urubyiruko mu ntara ya Erzurum. Ati gushyira mu kibuga umukinnyi nka Ronaldo habura iminota 30 ngo umukino urangire byangije intekerezo ze binatwara imbaraga ze. Yakomeje agira ati Ronaldo ni umuntu ushyigikira Palestine. Uyu mukinnyi w'imyaka 37 yasimbuye mu gice cya kabiri cy'umukino wa 1/4 cy'igikombe cy'isi ubwo Portugal yatsindwaga na Maroc igitego 1-0. Ronaldo wakiniye Manchester United na Real Madrid yabanje kandi ku ntebe ubwo Portugal yakinaga n'Ubusuwisi muri 1/8 naho ajya mu kibuga asimbuye. Gutsindwa na Maroc byatumye Ronaldo umukinnyi rukumbi watsinze igitego mu bikombe by'isi bitandukanye asezererwa mu irushanwa rishobora kuzaba irya nyuma kuri we. Ronaldo ntiyigeze agira icyo avuga mu ruhame ku bijyanye n'amakimbirane aba hagati ya Israel na Palestine nubwo hari amakuru atariyo n'amafoto yahinduwe ashyirwa kuri internet. Inkuru yakwirakwiye ko Ronaldo yatanze inkunga ya miliyoni 159 z'amadolari ku banya-Palestine nyuma yo guteza cyamunara urukweto rwe rwa zahabu yanyomojwe na sosiyete ireberera inyungu z'uyu mukinnyi muri 2019. Ifoto ya Ronaldo afashe ikirango kivuga ngo nifatanyije n'abanya-Palestine mu cyesipanyoro yasangijwe cyane kuri internet, ariko hari hahinduwe ivuga ko yifatanyije n'abagizweho ingaruka n'umutingito wo muri Espagne mu mwaka wa 2011. Ronaldo yafotowe kandi afite fulari ya Palestine mu bitugu bye, ariko yagaragazaga ishyirahamwe rya ruhago muri Palestine. Uyu mukinnyi wakiniye Real Madrid na Manchester United yarahagaze iruhande rw'umuyobozi w'iryo shyirahamwe Jibril Rajoub. Ronaldo yahuye kandi n'abaminisitiri benshi bo muri Israel ndetse yigeze gufotorwa aha umwambaro we wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Israel Katz. Ndabashimiye mwese twabanye muri aya makuru, mukomeze kugira ibihe byiza.